Pošto sam u prošlom videu nabacio par kritika o Yu-Gi-Oh, red bi bio da ga danas i pohvalim, zar ne? Veliki pozdrav svima, Miha ovde. Vidim da je lep dan danas za snimanje videa, čak se i moj kompjuter slaže pošto je dosta glasan. No šalu na stranu, moje telo ispušta više vode nego reka Dunav, zbog toga video malo i kasni jer nisam neki ljubitelj vrućine. U ovom malo kraćem klipu za moje standarde pričat ćemo u čemu je svaki Yu-Gi-Oh naslov najbolji. A vi koji ste gledali anime napišite vaše razloge. Da ne bih odugovlačio puno, počinjemo klip, a vi standardno podržite kanal jednim lajkom. Kliknite to dugme, znači puno, video će doći do više ljudi, porašćemo kao kanal i kao zajednica. Prvi anime je daleko najpopularniji na globalnom nivou, tako da ono što radi najbolje je samo predstavljanje igre širokim masama. Jedini je ko ima ogromnu mainstream publiku. Ista ume da prepozna ovaj serijal, pa i stariji ljudi koji ga nisu gledali godinama setit će se zanimljivih okršaja, faraona i malog Yugija. Ovo mu je svakako najveća vrlina. Takođe, asortiman dobrih likova je ogroman. Nijedan njegov naslednik nema toliko dobru bazu legendarnih karaktera, po najviše negativaca. Maltene svake sezone imate nezaboravnog zlikovca, od Pegaza sa njegovim blagim, ali brutalnim metodama. Potpune su protosti Marika i Bakure sa kojima znate na čemu ste, pa čak i filler karaktere poput Gozabura, njegovog sina Noe i naravno Darca. Retki su serijali gde se možete komotno vezati za više od jednog, a kamoli 5 takvih likova. Što se tiče ostalih, čak i neko poput Joya je mnogo više popularan od svih ostalih glavnih prijatelja protagoniste, bez obzira da li ga upoređujemo čak i sa nekim kvalitetnim kao što je to na primjer Jack Atlas. To ne znači da su svi Duel Monsters likovi dobro napisani, ima i užasnih, ali kad sve saberemo u jednu zlatnu sredinu, show najviše toga može da ponudi. U ovom segmentu nema premca. Yu-Gi-Oh GX je ta rana tinejdžerska groznica i ako ne znate o čemu pričam, pokušat ću da vam objasnim. U doba kada se GX prikazivao na Ultri, tadašnji klinci mojih godina preferirali su ga iznad Duel Monstersa. Zašto? Oni koji su gledali ovaj show u svom detinjstvu sigurno će shvatiti na šta tačno mislim. Iako GX nije bolji od originala, princip priče je takav da deca idu u školu baš kao što smo i mi išli. Samo je postojala mala začkoljica, likovi nisu išli u našu dosadnu školu, već akademiju dvoboja gde bi učili o nama omiljenoj Yu-Gi-Oh igri. Školu ne voli niko, budimo realni, ali deca tih godina naročito. Previše takvih koji su davali izjave da im je san da odu na to ostrvo, a ja ih iskreno i ne krivim. Plot je jako zabavan, kao i hijerarhija, samo napredovanje kroz rangove, te verujem da je upravo ovo stvar koju serijal bolje radi od svih ostalih. Zato je GX takođe dosta mainstream, jer je uspeo da privuče mlađu demografiju svojom pričom, što novi serijali ne mogu da urade ni u snovima. Ovo je mnogo važno za razvoj prave igre, pa se može reći da je uticaj GX-a neverovatan i vrlo važan, baš kao originalan anime. Start nije toliko dobar sa pogleda ozbiljnosti priče, ali ovako se cool stvar za decu radi, a ne na cringe način poput Zexava i Arkvea. Zbog toga danas ima mnogo manje Yu-Gi-Oh fanova nego pre 10 godina. Naslov daleko najbolje prikazuje kvalitetnu priču kao i ozbiljnost radnje. Ako idemo metodom da su upravo oni klinci koji su gledali GX sada malo sazreli, ništa ih neće bolje spremiti za život nego jednako zanimljiv, ali ozbiljniji anime. Po meni, posljednji serijal Zlatnog Yu-Gi-Oh doba ima daleko najbolju priču. Većina to ne razume, jer mu je mesto na Balkanu dosta čudno. Neki ga poštuju, uvrstavaju u veliku trojku, dok se drugi i dalje koriste onom starom logikom da postoji samo Yugi i Yaden, a da je sve ostalo smeće, što je očajno mišljenje i uvreda za ovako dobar anime. Prosto ne možeš objasniti osobi koja nije veliki fan japanskih serija da 5Ds ima najbolji plot, kako zbog nostalgije, tako i zbog ograničenosti te osobe. Šta više, ja sam nekada bio taj isti lik, dok nisam imao veliki boom krajem osnovne i odgledao 50 plus animea na već 30 koje sam do tada znao. Ako ste nostalgičar koji je odgledao samo prva dva u svom detinjstvu
detinjstvu pa je danas dobio interesovanje za ostale, vi ćete uglavnom imati ovakvo mišljenje. Potrebno je pogledati barem 60 raznolikih anime naslova da bi shvatili kvalitet 5Ds-a. Stojim iza toga da ne postoji loš izbor, čak i ako vam je Zexa omiljen. Upravo to je ključna reč. Omiljeni i najbolji su dva totalno drugačija pojma. Poslednja stvar je inovativnost koju show pruža. Sinhromehanika označava novu eru igre, a turbodueli su interesantan način nadmetanja. Lako se može videti da je cilj plasiranja proizvoda bila starija publika, što je dobro, jer mnogo ljudi zaboravlja da ova igra za decu nije toliko vesela. Yu-Gi-Oh vuče korene po koncepciji sezone 0 i vrlo mračne mange. Drago mi je da 5Ds vraća staru atmosferu nazad. Rizikuj do cilja, stići ćeš. Rizikuj i bolji postaćeš, bolji postaćeš. Razvoj protagoniste. Možemo se sami složiti da je ovo kliše, međutim, za Yu-Gi-Oh franšizu je prava retkost. U nekoliko navrata pokazao sam vam da mrzim kada je glavni lik uvek genije. Protagonista Zexala je daleko najviše napredovao od svih Yu-Gi-Oh likova, ako uporedimo prvu epizodu sa poslednjom. Nekada je bio dečak koji je izgubio nekoliko duela od robota čistača, a dolazi do nivoa kada se može boriti sa Don Thousandom i Barijancima. Hteli vi to da priznate ili ne, Yuma je jedini glavni lik sa kojim se neko poput mene ili vas može porediti na početku. Nije egipatski vladar sa moćima božanstva, niti klinac genije koji postaje Supreme King, već običan školarac sa svim svojim manama. Srećom svoje užasne veštine je popravio, te mislim da je ovo nešto najbolje što Zexa radi. Bez obzira što kreatori žrtvuju ceo početak prikazivajući ga kao potpuno kretena, na kraju se sve to isplatilo. Verujte mi, nije lako upoređivati ovaj show sa Velikom trojkom, pa čak i Vrainsom, no volim taj Yumin razvoj. Verujem da bi prošao i sa Jadenom koji je takođe neozbiljan u prvoj sezoni. U videu Tužna istina ženskih Yu-Gi-Oh likova naveo sam vam da je mogao izgubiti od Alexis, te da bi bilo zabavno gledati ga kako napreduje kroz spavaonice. Taj princip je izgleda ugrabio Yuma, mada mi se ne sviđa kopiranje Duel Monstersa gde protagonista dobija duha sličnog faraonu da ga vodi kroz duele. Da nije bilo Astrala, Yuma bi morao da se osloni na sebe, što bi ga možda učinilo još jačom osobom. A, moj omiljeni show. Ceo Balkan zna kakvu ljubav ja i Ark V gajimo. Mislim da je bilo dosta sarkazma. Doduše, ovaj serijal možemo zvati mlađim dosadnim bratom Zexala, jer su skoro pa identični. Stvar koju on najbolje radi je jako dobar dizajn, što nije šok. Rezolucija i kvalitet su postajali sve bolji kako smo ulazili u decenu 2010. godina. Sve je prepuno raznolikih boja, samo još da su taj budžet malo bolje iskoristili. Daleko najvažnije bi bilo predstavljanje više dimenzija i mehanika čudovišta. Kada je počela treća sezona, okrenuli su se boljoj radnji, show postao ozbiljniji i daleko najbolji u ovom periodu. Uzeo je ključne stvari iz starijih naslova, što može biti problem za one koji mrze kopiju. Prva dva daju mu fusion dimenziju, treći turbo duele i sinhromehaniku, a četvrti X-iz čudovišta. Meni se na primjer ovo sviđa, zbog toga što je cijela sezona posvećena raznolikom Yu-Gi-Oh, a baš takav je i u pravom životu. Njegovi prethodnici su bili previše fokusirani na svoje jedinstvene mehanike, dok Ark V uzima po nešto od svega, a vraća i neke stare face nekadašnjih serijala. Ovo je dobro, jer ljudi stalno pitaju zašto se stari karakteri ne pojavljuju. Mislim da je upravo ovaj princip razlog zašto novi protagonisti ne mogu izaći iz senke Yugija, Jadena i Yuseja. Zato što svake 3 godine prave anime da bi prodali proizvod, a sa novim animeom dolazi i protagonista. Zato dugački anime i poput Zmajeve kugle i ostaju popularni, jer kroz 30 godina istorije protagonista je ostao isti, stekao legendaran status, pa čak i njegovi prijatelji koji se ne bore toliko. Upravo ovo je razlog zašto mislim da su 4 dimenzije nešto najbolje što se desilo ovom naslovu. Fan servis može biti itekako koristan ako se uradi kako treba.
Yu-Gi-Oh! Vrains realistično prikazuje budućnost, što nijedan drugi serijal nije umeo da uradi. Ako odgledate par epizoda, možete shvatiti kakva će naša budućnost biti. Neka vrsta predviđanja, kao što to rade filmovi, ali na racionalan način. Velika je šansa da za nekih 50 do 100 godina ljudi žive u ovakvom cyber svetu, gde imamo sve divne stvari koje nam internet mreža pruža, ali i one opasne po nas, poput hakera. Već danas postoje razni načini da osetite digitalno doba, a čas će doći trenutak kada ćete moći tamo i da odete. Naučnici veruju da će do 2050. godine biti moguće osetiti miris, pa čak i dodirnuti stvari takve realnosti. Sam Vrains dešava se u dobu gde je tehnologija jednu generaciju dve ispred naše, a deluje na primjer modernije od 5Dza ili Zexala. Pogledajte neke nerealne stvari koje ima svaki matori serijal, pa onda uporedite. Duel Monsters posjeduje mistične predmete starije od piramida koji imaju mračnu magiju. GX ima mnogo stvari za navesti. 5D se služi energijom reaktora za beskonačno turbo duela, što je ekološki korisno i tekako moguće, ali mislim da ljudi ne shvataju biznis i kompanije. Neće se tek tako dozvoliti nešto tog kalibra, barem ne u skorijoj budućnosti, jer ljudi cene novac više od naše planete i kvaliteta vazduha, nažalost. Valjda ne moram da pričam o dimenzijama, jer u fizici nemoguće je putovati kroz vreme ili paralelni univerzum. To je za sada samo naučna fantastika. Sada se nadam da shvatate da iako je Vrains toliko savremen svet, i dalje predstavlja nešto kuda i naša ljudska rasa ide. Ko ima radoznalost, vreme i želju da se posveti novim serijalima, Vrains je moja topla preporuka svima. Ovim završavam kratku grupicu klipova gde predstavljam sve Yu-Gi-Oh! Serijale. To sam uradio da bih pokušao progurati nepopularno. Možda jednog dana bude klipa koji je 100% fokusiran na neki novi naslov od Zexala nadalje. To sve zavisi od vaše podrške na ovakvim snimcima. Hvala vam na pažnji, nadam se da ste nešto novo naučili i uživali. Ja sam Miha, šaljem vam svima veliki pozdrav!